Kani gade Pati CTV. Menteri Sarkar Ubakmi Yaknat Sports and Youth Affairs Jongka Sarkar Jela Uzenet M Sangma hak arpulai terik mentau benai leber ulai tu bak sarkar kelayok pedang ke city na ke Indian Olympic Association ke bala Mynjur bat beti kena wan Pynlong yak lempong ilakai National Games ke balai khandai hak ni ke jela house nam arajar arpuar ya kani uniu menteri sarkar ulai tu akinong pathai ke bor hak jing kendo batki ha conference room jongka Meghalaya Secretariat hak ni ke jing kendo ikinong pathai ke bor lai don lang ro kiwe de ki record jongka Meghalaya State Olympic Association bakan top you working president ubak John F Kharchieng u general secretary u Chiranjit Chaudhary bat kiwe lai tu bak jing la kai ban Pynlong hak ni ke National Games kindon hadu lai potuli baro ke bakan top ya ke football basketball beach volleyball handball archery taekwondo golf bat kiwe uzenet sama lai tu ro ba yakatarek ke banyasoi yaka memorandum of understanding happening ka Indian Olympic Association bat ka Meghalaya State Olympic Association bat kumjo ba ka sarkar jela on sa panbait no action hakani kelempong ya game organizing committee on clear da menteri rang ba ka jela Dr Mukul Sangma bat nalor kan ka committee on dan ro kiwe de ki committee ki ban sa clear da chief secretary u additional chief secretary bat u chief executive officer jong ka national games Kani gade Pati CTV.